Karita agundaway mga ka-JCQ keta mismo nga dati dito barangay Nalasin iti ili ti Solsona, Ilocos Norte. Mismo nga dito pagtaingan ti family Dumlao, da Sir Jason Dumlao ken ni Ma'am Lilidel Dumlao kagayem ken kabsat. Intayo ipalawlawag ti napasamak ken ni Baby Kingly kalpasan nga iso na ket nakilablaban iti karaytoy nagbalin a sakit na mga ka-JCQ. No malagipyo, gagayem ken kabsat ket ni Sir Jason ket isuday din natiliw iti kalabes gapo iti naisiyangkat bus operation. Nagbalin nga viral iti biyang ti social media mga ka-JCQ ket kalpasan na dayta na dumaduma a grupo personalidad iti timulong kadakwada ken ni Baby Kingly gagayem ken kabsat ngem kalpasan na dayta mga ka-JCQ ket adu dagiti timpuar nga issues nga haan nga naipa-opera ni Baby Kingly gagayem ken kabsat ngem iti napalpalabas ngal aldaw mga ka-JCQ ket naisiyangkat matlang iti operasyon na ngem madaksanggasat mga kaibigan ket haan na analabanan after the operation na mga ka-JCQ. Karita gundaway mga kaibigan ket intay man makisarsarita iti biyang the Sir Jason Dumlao ken ni Ma'am Lilidel Dumlao mga kaibigan. Kahit kuman nga ibaga, sir, nga bayat iti 5 nga bulan, nga manipod idi nag-viral da, sir. Namin upat nga nag-confine di anak ko iji Metro Bigan, sir. Kat DJ nga hospital, sir. Private DJ, sir. Kat alakot, haan mi nga nakaya, sir, nga nai-hospital iji private, no haan nga maiga po kadagitay tulong, ti ado nga tao, sir. Kat DJ maikaupat nga anana sir nga panakay-hospital na na-opera sir iti namindua ito yan ti tiyan na sir inikanda iti J-tube na sir kat inoperada ti ka DJ muna sir ngem madi ti reaction ti bagina nang bloated jay tiyan na tapos agbambamit iso nga in emergency OR da ulit sir kat kaasi ti apo sir kat nakayanan na mo't sir kit di. Kat DJ nga pa naka-opera na sir, dakkel nga gatad ti nabusbos. Wan sir, hanga ang angaw kasi talaga amin nga ure anang nga gamit wano agas man sir, mabayadan awan libre jay sir. Siguro sir kat no mabuya man dagiti tattao nga kwa. Siguro napadasan damot siguro ti napan nagpa-ospital ijayon, amudamot siguro sir ti patakaranda. Kas tamot ijay nakatayan na nga ospital sir. Kas jemot lang sir nakarkaro pay kasi ti pinagsingir dati bill sir kat nung nakadanon kan iti bill ti 100 plus sir kat setelon di jayon nga bill mo kat dapat mabayadam ka DJ nga ibagada nga aldaw sir. Iso sir. Sir, iso nga nakarkaro pay ijay. Wen sir. Kat nagpakpakaasi ak iditi Domingo sir ta anang nga road. Ta umay kami kumadto norte, ta umay kam agpatulong ka dagiti agtuturay sir. Ta syempre akot ure adda pay nabatbati nga sangkabasit. Hami amo sir no. Kasi di mapasama. Wen sir, nga kasi di mapasama kun kas jay lata mo dyan anak ko sir, agas-gas tumot lata, kat habang nga at pagpatulungan sir, itry mi lata amin sir. Para lang kanya. Wun sir, ure mabain kami, kada na, awan lata ti anami sir, samsamiran mi nga, kasta talaga nga, in kami lata agpatulong sir, adalakit di pagpatulungan. So sir, naisettle yung aminin ma'am? Haan pay sir, idikal man sir, pinanawak dito, anak ko tanapang kam nagsettle ti bilis na sir ngem. Handa nga naiproseso sir DJ, kasi tumulong ni Sir Robin Padilla nga nin sir, ket ano, handa pa nga naiproseso, ijay DOH sir, kasi dakkel mo ti. So, ni Senator Robin Padilla iti mang settle iti bilyo iti hospital. Di pa nagyang ikarkararag ko nga ron sir nga sapay la ko mata iso amin kat i-shoulder na ko ma sir ta adamet ti intulong ti da Sir Sandro ken ni Office of the President sir nga dijay nalakit di ko ma i-shoulder ni Sir Robin sir income to ko maagpakpakaasi nga
ag pagbalinon dalat nga burial assistance ta ko man sir, ore basit lang ko mata, napya lang ko mamot nga usaran mi sir nga para iti funeral na. Panakimacycle pa na kaidulan. So, kaslang mano iti gatad na iti nabusbusyo, iti na ospital, ken aging gana nga na opera, tihanyo pa yung maisettle, ma'am. Na sir, basit lat kurang ng 800,000 sir. Sir. Ket 7 days mi lang sir. Okay. So, kahit nga sa ket more than 100,000 ti may isang aldaw yun dyan. Sir. Kasi, sir, adapay utang mi ij Mariano Marcos sir ta emergency nga agas na sir kasi nag-suffer isu na ti hyperthermia ngamin. Isu pay ti may sa ti coast ti death na sir ta di ti bayad na DJ agas na ti may sa sir ka 23,100. Ket napan tay ipag ko kanila kay ko napandagim matang ij Mariano Marcos sir ket dualat na alada ta isumutlat ka ibatugan ti kwartami sir. Isu DJ may ikatlo bale innem ko mat paalada sir ta tapno na hangag subli-subli ng dapat net cash sir. Ket may sa lang baby when sir may samot lang tinaala nila kay konta sa nang ibati pay latta titulo ti dagan sir tapno no lang maala na DJ agas nga may isa ta emergency nga rod sir nga itudok da isu sir iditi 28 mutun bumadmadimat ti sitwasyonan sir timot masaksyon dan ket daramutun bimma ba nga talaga ti ko sir awan basit pa iti hemoglobin na din sir nababa pa yun. So, di ti rugin ng handa na i-survive. Ma'am, kung ako nang paitatay nga adagiti na duma-duma grupo, nga nagisaysayang kat iti different activities, tap na lang makalikom da, iti gatad, nga itulong da kumaki ni baby yo. So, kaslang iti kaslang may ipadanon mo kadigitoy nga may ibagatay latan, nga maipagarup, nga naaramat, dito'y kasasaad ni baby yo, nga nakalikom da iti kwarta ngem hanmet gayam nga na yawat kanya yung ma'am. Tilang masaok sir ket sir ada kanya dan sir no kasi kasla di interview man di kalmanen nga han nga maturog ni Apo Diyos sir. Kasi narigat mo't nga inagnaganak ida sir. Ta no mabuya dagiti interview tayo. Yes, oo. Hang nakmamati nga handa nga makita makasta DJ bagbagida sir. Direk nada. Sir. Kasi narigat mo sir kasi nakianada pa ito pamilya. Damit iti communication nyo idi before nga isayang katda. Katugangak sir kontakon da idi. Ket ada idi kasta sir conversation may nga sir, kastoy, maditi ka pa'y anati anak ko, kat kailangan ko mati tulong yo. As jay sir, ti anani. Ada problema ma'am, kastoy, kat naitedmet iti sabaling ubing, nga pinagpanabon, kas jay sir. Kat, syempre sir, madimot lata para kanya. Jerik nayo. Awan DJ nga, concert for ako sir, nung hanga DJ anak ko sir. So, anat iday dawat tayo kadagito yung ma'am? Patulong tayo or ada pa nakabali na sir no ada dagiti mangayat nga tumulong pa sir dagiti aglaplapusanan ti blessings na katno kayat dati tumulong kada kani sir akit takkel unay nga yaman ni sir. Okay ma'am. Ma'am man nga rod panawagam kadagiti kakabsat nga makabuybuyat at dito nga interview iti detoy maudi nga gundaway nga ni Baby King Liket agkasapulan pay lang kitulong aging ganang haanyo nga maidulin. So panawagam ma'am. Panawagan nakman sir nga kadagiti naayat kan mayati pinagpuspuso na sir dawat ko nga no adaman dagiti mangayat nga mangi-share ti blessings na sir. May maigapulang ken ni Baby King Lee tauray awanen dakkel mat sir. Kasi sir han pay nga sure sir nga maitabon pay ket dito no Sabado.
When sir kasi hami pengarod na ala ti death certificate na ataham ket penga na settle ti bills na sir. Arod. So nga agkarasubli kami ije bantay Ilocos Sur sir ta maiga po ka deta. Haamot gayam nga maitabon sir no ham nga maala jay death certificate na kun sir. Okay.